Nasayod ko sa inyo diha na ang pag-uma kapoy gayud kaayo. Pero kung gikapoy ka, mupahulay lang ka. Ug human ni ana ipadayon gihapon ang atong trabaho. Kay mao naman gayud ni ang kinabuhi sa mag-uuma. Ug lantaon walay miasenso sa pag-uma. Nagpabilin gihapon kitang kabus. Kay ngano, ang atong mga paningkamot kulang pagayod. Wala pa ta makaabot sa atong gipaabot na kita bisag nata sa atong kaugalingong yuta ming asenso kita. Dili kita muundang og pagkat-on, pagtuon. Ato gayon ang paningkamutan na makuha nato ang angay natong kuhaon ug atong paningkamutan kung unsa ang angay ma-income sa atong kaugalingong yuta. Dili lalim. Nanarbaho ta sa uban lugar, nanarbaho ta. 8 ka oras ang atong trabaho didto. Nakaya manggaling natong trabaho dito nganong dili nato makaya og trabaho sa atong kaugalingong yuta. Wala man nato paningkamuti na ang atong yuta ana atay matisok na liso diha kay aron sa pag-abot sa panahon kwarta man kaya atong gipangita anaa diha ang kwarta. Okay, diri sa sulod muna atong lampasan. Siot na gud kaayo. Ha? Kana diha luan nato na. Okay, magsugod na ko. Okay guys, magsugod na ta diri kay aron mahinluan na nato dinhi kay para makatanom na pud ta og prutas. Okay. Padung ta dito guys. Aron humandayon natin.
tinuod gayod ni ang mag-uma pobre, human ang atong trabaho hago kayo, tinuod na. Pero kung dili ta maningkamot sa atong kaugalingon, pobre ta. Kung dili ta manimbasog, kung dili ta mo trabaho, mo kayod, kay usa man kita ka mag-uuma, dili gayud kita mo asinso. Kung nagpabilin kita na way kahibalo, magkuan gayud ta, magtuon gayud kita. Kung unsay buhaton sa atong mga kayutaan na para matagaan natog maayong pagtagad, na matagaan ta nila og grasya diha sa lupa. Kaning akong paglampas tinuod, dili daghan o dili gayud kasagaran, walay gusto ni ani. Pero kung naa kay plano sa imong kinabuhi, maningkamot gayud kita. Kay naa man kitay pangandoy na mahinluan nato ang atong mga kayutaan, matamnan nato kay naa dihaa ang tinuod na usaman. Tinuod nay kayamanan para sa ato na mag-uma. Munang lihok, tikad, og magtuon gayud kung unsa ang angay nato buhaton sa atong yuta na maka-income ta og dako. Guys, bisan matingala mo na ang akong content perminti maglampas, kay kita usa man ta mag-uuma, maglampas gayud kita. Kay kaning akong diri ako lubihan man perting si uta gayud. Muna ako nainganyo ko paglampas para mahinluan ang atong lubi, kay aron daghag bunga. Usahay man gud guys, moingon ta na sige laman naglampas sa Israel, wala man na siya ma-income diha. Dili mo mutuon ni ana, kay sa imong paglampas bisan tuon og wala pa ka tagay og sweldo, pero dako ang makatabang sa atong mga lubi, kay mudaghan og bunga ang atong lubi. Pagkupras nato, mudaghan gayud na siya. Mao na to'y suhol sa imong paghinlo sa inyong kalubihan. Kung naman mo'y kalubian, hinloi, kay mudaghan na ang bunga. Kung ang inyong kupras karon mingabot lang og 100 kilos, siot na siya ha. Pero kung imo nang hinluan, mudoble ang kilos sa imong kupras. Mao nang ako, nainganyo gayud ako og hinlo sa atong kaumahan, kay sa una baliwala lang nako na. Kay wala na ko na huna-huna nga ang ako day paghinlo, giswelduhan day ko sa atong mga lubi na tanom. Human, kung nahinluan nimo, para dili masayang ang imong hinlo, magtanom pud tag uban pang angay itanom sa atong kalupaan o kayutaan. Diri akong plano, tamnan nako siya og durian. Kay laghang pa man ang mga lubi. Okay, padayon ta sa paghinlo hantod mahuman gayud nato ning atong lampasonon dinhi sa Tagupaon. Ako ra man gayud dinhi kay wala man tay kasuhol og tao, ikaw mismo ang mo lampas sa imong kayutaan, imong kalubihan. Kita mismo ang mo tikad sa atong yuta.
Ang pag-uma kapoy kay kayo. Pero kung gikapoy ka, mopahulay lang ka. Dili ta mo undang sa atong mga paningkamot. Nabuhat manggaling nato katong nagtrabaho pata sa uban na 8 ka oras ang ato gadyong gitikad sa uban tao. Nganong dili man nato buhaton sa atong kaugalingong yuta. Tinuod kapoy ang mag-uma. Walay miasinso sa pag-uma. Pero kung ato nang paningkamutan ug pagkat-on kung unsa ang atong angay buhaton sa atong yuta, moabot ra gihapon sa atong kaugalingon nga makit-an ra nato ang sekreto kung unsa atong makaplagan ang atong maayong income sa atong kayutaan. Kani ang akong gitrabaho mo ni sinugdanan sa atong mga pangandoy na moasinso ta. Kita isip mag-uuma. Kung napakyas man ta sa atong una na trabaho, ayaw kaundang. Ipos gihapon ang atong kaugalingon hantod maabot nato ang atong gipangandoy na atong goal na kuhaon sa atong kinabuhi para maabot nato ang atong pag-asinso sa atong maayong kinabuhi na mahapsay ug ma-adunahan kita. Ang atong mga pangandoy dili lang ta dihi lang ta sa ubos. Mangandoy ta na motaas pod kitang mga mag-uuma. Ang pag-asinso sa tao inubanan sa lihok. Ako si Israel Sibuala. Daghang salamat sa inyong tanan. Bye-bye.